jesam li ja jedina koja nije znala koliko skrivenih dragulja krije Mađarska? Dozvolite da vam pokažem. Prva stanica, Budimpešta. Ovaj grad je savršena mešavina istorije i noćnog života. Ne propustite ikonogradsku zgradu parlamenta i opuštajuće sečenji kupatilo. Sljedeća stanica je Balaton, najveće jezero u centralnoj Europi. Idealno za plivanje, jedrenje i sunčanje. Ako želite da osjetite dašak mađarske tradicije, posjetite nacionalni park Hortobadži. Doživite impresivne predele pustare i pogledajte autentične konjičke predstave. A ako ste gurman, ne možete otići bez da probate mađarski gulaš u Segedinu. Ovo su samo neki od dragulja. Mađarska je puna nezaboravnih doživljaja koji vas čekaju. Šta čekate? Spakujte se i započnite svoju mađarsku avanturu već danas. Lajkujte i supscribeujte se na moj kanal za još videa. U komentaru pišite koje mesto želite da upoznate.